Ekinunko mu cweka eki nikyo kyaba nikikwakira ekyatuma abantu bamwe kuguma hangahari okurugira abarinzi b'obusingye barubaya omuntu ogu abaasa kuba amazire ebiro 6 omu cweka eki. Omusha meya w'akasente oku ka Homa Trading Center niwe banza yateera omukwiikuro witu atwamutera atariho omuntu atagwire okwifa omu famu yange. Omuntu ogu naateekateekwa kuba ayisirwe omu muringo gw'okumushara amaraka kandi abainazi abakozire eki bagarukire bamujuura ebijwaro bamunaga omu kishaka. Nsaba gavumenti tuyambe tubateereho patrol y'ekiro batukwase tubaase kukoraho omurimo ahakuba n'ahantu nihamba abantu baitu mbabonabona obundi kuba kuza bamubuga nabo bamuteereraho enkono agyenda ataaha ate nayeshura enkono. Ekishaka eky'omuntu ogu bamushanga yabeera famu ya Winston Rwakanengyere. Ijuba kootsa enju y'omukazi aho omu kasenta ka Homa mbwenu ijuba kandi bahereze kuniga ogu tuzikire mbwenu kandi hati ogu bamuresire bamunagaha tutukumanya awinja y'abantu bingi abingi baretse omwinja gikuritira barigire kwita n'omukwiikuro bagukebera. Abarinzi b'obusingye ku rugambara nabo babaasa kwika omu mwanya ogu kandi aba basharamu kutwara omubiri gw'omuntu ogu omu kabafumbara obw'okucondooza kurugumizamu. Ahabwa TV West ndi Ssenyomo Gideon omuri Rubaya.